artiste musicien Lenoir Heshima otu dinanji mondo wa yukemba bya binu artiste musicien ka extrait ka cheche tutoje mu uto waje Ami mwana muluba jalelo nalanga kwetu, mwana muluba jalelo kemvuluka kwetu, inoke ndayako benda amikunda mina tata, ndayako benda amikunda mina lolo, kabanwe benda damine iko kisaka, damine ibatutu, damine ibakaka, damine ibimunananwa bya kwetu nebita nebiwande, kuno kongile imyanda mivule yomva, keja lelo na imbelwa kulanga kwetu, alanga kwetu. tudina Lenoir Heshima artiste mukatampe wa muzo wetu auluba artiste Lenoir wimbilanga kwepi kwa kana tushiketi kifuko Pano shike toko lwezi ushiketi kuko lwezi avant ya kushikata kuko lwezi waji kwepi kwetu kuuluba kwa tushiketi afa kushika toko lwezi na dimwe tumukabondo jandaka mtunda lengi. wow donc Lenoir iwa mu territoire ya Bukama mune na ngamba tutambuna ngamba mu territoire ya Malemba ba artiste ba Malemba bafinye aukeye Lenoir wa mukabondo diandaka mutundu alenge kwa mukelenge Victor Hugo Malalese bakire kufa mukelenge Victor Hugo wadi mkiunjika Pafuila minadi kufuku umenadi kala lwendo lwa kufika ukabondo. owa muvo wafika ukabondo cyaba cyafaki wafika Nafika ukabondo cyaba cyafaki wafikire no wamudila fika ne kwa wonyi bakire ne mani kwa twafikile twadila ni mpolo ya suma mumeso wafika ne ukifaka njikiwundi konso tukendi munyante kati voilà tuna mukelengele noir kiwikile fo wanjile wimba wobe mu mwaka ka bwimba cyaba kilampe twalwile tukidi bantu keme kutola mu studio 2019 kungalulo tukwa 2019 twatwela 2019 mkiunjika kama kimunji cha kabondo lwimbo tulo weluba jinjilo wa imbile tuno lo watere kambo no lwimbo ko lo wakwata ko pata ni mapele ki atwela mu telefone lwimbo ka sekula nseku no lwimbo lo aikelelo anto esha munani sekula nseku namwene kudirwimbo lumo lo aikele lo kujunguluka lo aikele kwimbila mukelenge Patient Mboka wa fondation Patient Mboka ketu kilevo aye yewe manager yenyu dina ba manager waka kwa shanga mu wimba wo bon vekalanga bankwasha bantu bakwawe noko nandi mukwashikala wa bantu bonso aye mukwashi wa bantu bonso donc ukukwashanga mukwashanga bantu bonso ni aba kukwashanga bon ke mukwashe bantu bavule le ami umoyo osa kumukomena ke mukwashe bavule sabanyi boyukira kali mukwashe mwe dernièrement twamwene wakati pile wanu ke kumama somo kumalemba nkulu donc wadulongesha maaction andi ya ikele ananga partout asirikile partout maaction andi akele kusirikile partout anya kututerera maaction mukelenge Patient Mboka senwa wakati mulongi ibivule mpata bivule mpata sasa muabe wa sasa mwanda mianda ikuimwena ni mambo emeso muabe wa sasa aye mukelenge Lenoir artiste mukatampe mukelenge Patient Mboka ke mukuka shena bika ke mukwashe na bantu bala kukwasha bavule abe wa mwini mukelenge Patient Mboka fondation Patient Mboka ke mukuka shena bika kawa bala kukwasha mwene yemo ya kwasha batero tula bukumila mwanda amba yetu muni dialelo hapana ibintu bivule bikenda kumera donc chiturondo byambi mukelenge Patient Mboka kakele kukwasha abe wa muabe watu muabe kakele kukwasha me kukwasha abantu bangi bia balongela kala ya nongela mwanda wa wala kudipila masomo kensha basakuta mawankwasha mwa Lenoir wakwashe ni cyamikisaka mukelenge Lenoir mwanda wabika wa mwimbile mukelenge Patient Mboka lwimbo ikigere yayi wakire kukwitani ibantu banje bakire kuita mwimbile nyi yawa mwini bakire tukushituka kumuchima amba mwimbile mukelenge Patient Mboka lwimbo mwa shimu mtu ulonga bintu biyampe fo kwibitendera ne kubantu meno amona bwa wala kulonga walonga kampanye wafika pa bantu usakulombola muntu mwamba Patient Mboka walonga kintu fulani isakula inkabo ba mwashina waimbe lwimbo bisakwenda sasa ya watu mwini wakire ya watu mwini wakire kumwimbi hata la tukenga munja ya di ulonga ya sasa imusabuka ukatuma kodi mukelenge Patient Mboka mukino cyabo kudi Patient Mboka tumutu mina tukaki koka ya kwashe bantu pamala kwa kwashisha bi mwawe wa mwini mwawe wa nobe ukamuntu mina musabuka mama nami bon aye mwine kala muntu wa bantu lakala kumona bilonge donc na shaka ukweshe kutu problème manda faso bela kunena poto ino mission mukelenge Patient Mboka sakuilonda mwawe wa il faut yuke udi besoin kukwashe ko udi besoin na manyime mukulondana na kunena ko c'est comme si udi bo besoin na wanji bukwashi ata bukwashi wandi bya kwa shakala yoke bivule shi wanena kabyambani amwini ambwanyepo tosa kuita bisha ngeka kuita bisha bon na muhimu na mukubita mukelenge Patient Mboka na muhimu na inonsa na wakwitulonda kiwikilevo muvano muno mulumbashi ikikakya kuletere ne imafyaka odinao mumingiro ya wimba
bon twaidile mwanda kulonga kutuma clip tuma video tuma video twalongele ma audio bantu batelekele ma audio youtube panopa tuela ko ma video na mwanda bale kuyatalako ne umatanda bwenye ima video anga wili kulonga ni ma video amanyimboka kudi lwimbo lwa mulunda nami lo twalongele video lwa paka na kulufu twalonga nalonga ne lwimbo lwa pasi ya mboka aluke nalanga kwetu ina langa kwetu aha au ma video wanyokutamba kyabaka imu kitachi kicheche tu mukyaba kicheche asa kutamba imusapuka okatumina bafana tik bonso bekalanga basanso emanyimbo ale noir eshima ne batumina tukenka bakankamane ne basapula o bakankamane ke twakokele 2026 aino ibai akati tulakuba ngolola bintu bikwa wapara ma video shi abapwe abo kala bekele kudi abone ku konti ya YouTube ne wake bakele kudi abone bakedi abone mwanda kulonda myanda bikwa wiki iba artiste banga mumuzo wa walwa imanga mukiru wa boyuki bavule presque tout bonso bana kona shabanga kudi Clarisse Love Saramonga bakajibambala mwana nzenze kudi Ashba waikala Tutu Danilov Tutu Jise papa kamale donc il va vouler na ela pona Topson ne Katukana Frank wewe mwana wa tela bonso bo abala ushwani namba wanso kwibatela bayukile kuimba ukekala wamfulo yanyi ukekala mo wamfulo ke kudipo wamfulo ne wangalwile sa bonso bonso tu badike nkafa mukutala kala alishande wo kala tu yatula nku nani sa kuona wa tela bayanyo pichile kuona ona tela ikutuye mpichile komanda kila muntu na yase yanyo kupichile ifatu mpichile bonso kya kupichile bonso kwa pichile bakatinjilwa pichile tudina mukelenge le noir eshima artiste mukatampe wa muzo wetu aluba ketu kile ho mukelenge le noir kyo kyamfulo mumanga yetu ya lelo ya ditumba dia kwetu kyamitu kyamfulo no yalombola bana betu bonso bashale betu londa ke bakikokai betu londe biningi mwanda 2026 foya yetu ina matitre mavula akulubula cha kwetu na shato akachanga mokendi mingi no kwa acha kwetu asa kudominate bayoke kalamba atu mwetu shitu batenga nengi wapo bya kwata kyo kibalwa shimuntu kukimba Kiwalo donc 097 33 58 342 okay kibalo kya mukelenge le noir kelenge le noir na kufisha ofako tutwa evrier yao imukelenge le noir otwa dinanji eshima artiste mukatampa muzo wetu wa buluba aye wakwetu kabondo dianda kamutundu alenge wako kama wambebe bundu wa mayamba buchina bashawo bankaseke baketwala watu aditu watambula mumanga yetu yadia lelo aditumba dia kwetu ku Kiluba TV twe mufujia ko bana waswadi betu londa lolo kitwa godalena ida lolo amakasa toka dia lelo mafuku amweji kitema mweji walushi mundu ikutulwa ko bekupia yekota kusakila tu ndowene nsangaji neleza wa mulu akuwanye ko mafuku mwanda dalelo kutulwa ko be ne wendelele mukukwasha walanda ne bafudilwe mo ikalanga yo kwashisha mafuku onso mwadi bavule badi betulonda wadi kwete mkozo wankwadi